May mentundak ibarat USA kan kalian berjumpa and they said penyiat banyak ibarat jangan kan ni kuat depan ibarat just right jinjak ke manusia agak more support mungkin banyak kali kemai ke jelam bagi ke jelam dan ke more try and take officer kemudian berkait ni mungkin tak dan dapat sim ni kuat Boro-boro sekadu do bon di siapa duit siapa tut siapa asam. Handai claim against the government, claim against you know, di kuat government bukan simpial dengan di problem pun di driver association turis taksi ba bon kecing abi face ko state Assam. Temani hadu kumalai kita tamla ikat ni di poinnya gini gaya berapa? Tengilah poin kawai kecing mut keba nilai ulang berapa? Kajimu kalau kumito yakini kecing bagi turis di face ko Assam. Nilai pembek nak komiti ni tang kowe gi jimut ba hapo sipro tur September ngan khot committee dak bedon lang ba commissioner transport Assam baru jongi then all the other important officials from the government of Meghalaya and from the government of Assam rangkat berkejino yalam di tourism association ni kenang ban ni solve ya gini problem unde su jongi guru duplikin sa le ben sepo jika kile man negasi ya kata dia kan meni ya gini ko ding tu kaya ko wang ngai ko langi nadu si bigi kenang ba in yak in yang kumaju in don chu kono jingit hadu sport kenang in discuss ba ki kenang ba community in yoga positive result from both the state kenang min la banyak kumaju ya ki te give gi idenda issue bat ki ba ki asusun gila afla ni don minta ki habi kan tang di state tak dia kata apa ni kan ban nagasi dan mata pak TV bang ai kublai sibon kamta me member of tourism barok tak beli menega de si Sunday hane barok nilai kelut hane mata ke jing bahasa pai ba ni lewan kan ngai kublai ki sibon ba berkunjung ini ke official jungaro the meeting along so fruitful meeting and so nice it was really positive meeting ni community hapo gini sto tarik jong so tebar terai ini kendo pada Assam counterpart insol begini problem berasa beda bagi ni tourism I should be joining. You can say something in English, please. Okay. Today we had a meeting in the presence of my